dijete. Mislim, to je zicer. Kao dijete, jeste li voljeli dobivati poklone? Zicer, to sam ja jako smišljala. Ja sam jako voljela dobivati poklone. Pogotovo ako bi mi ih sakrili. Recimo, sakrili mi poklona, kažu mi poklon ti se nalazi ispod stvari koja ima 2 trbuha i ne znam, 4 noge. I skužim da je to jastuk. Pa onda traži, pa nema ispod ovog jastuka, pa tražim ispod ovog jastuka, pa ispod ovog jastuka. Nema. Šta se događa? Dopamin. I onda ga nađem. Odpakiram ga, strgam ga i vidim i opet dopamin. I onda vidim da ima još jedno pakiranje i one novine i znate ono sve smeće što stavljaju roditelji da još bude zanimljivo. Još dopamina i nađem poklon i onda endorfin. Dopamin i endorfin su jedni vrlo interesantni hormoni, imamo tu i kemičara, neću previše govoriti, ali googlajte. Osim što su to hormoni sreće, to su hormoni pamćenja. I tako mi radimo naše treninge, tako mi radimo naše edukacije. Tako da polaznicima damo priliku da iskuse jako puno dopamina i endorfina, da vrijeme brže prođe, da koriste tijelo, da koriste pokret, da koriste različite metode i oblike rada, da vrijeme jednostavno brzo prođe. Jer da s druge strane ova trenutna generacija škole trenera će reći, dobro, kad će pauza? Ali to je samo jednom rekao. I ostao živ. Nije slobodno. Zapravo je. Tu je, među vama je. I muško je. Pa sad vi nađete. Dopamin. Nije Alex. Tako da, trenerstvo je nešto, kao što je Alex rekao, završila sam u drugoj vrsti edukacije prije 10 godina i trenerstvo je nešto što je zapravo jedna tema o kojoj se puno ne priča, ali svi ga rade. Čak ima i radno mjesto trenera u kompanijama, ima jako puno ljudi koji rade treninge, seminare, predavanja, radionice i to ne samo u obrazovanju. Mislim, ljudi koji vode timove žele ih nekad nešto naučiti. Dakle, ne priča se o tome, a jako puno se radi. I kad sam i sama bila interni trener u Allianzu, vidjela sam da postoji niša, dakle da je potrebna jedna cjelokupnija edukacija. Postojali su treninzi za trenere i to su kvalitetne edukacije, ali malo duže, malo više, malo osobnog razvoja u smislu kreiranja trenerskog identiteta, da on paše karakteristikama i jakim stranama individue, jer neće svi biti jednaki treneri. Dakle, nakon škole trenera, nakon naših edukacija, svako izlazi sa svojom metodom, sa svojim identitetom i želi raditi sa drugim ciljnim skupinama i ima druge snage. Tako da, ono što je bila moja želja još 2013. kad je kreirana prva škola trenera i kad su prvi moduli bili testirani na mojim bližnjima, koji su ostali, bližnji nisu postali daljni. Od tada se razvila i od tada je zapravo moja želja da trenerstvo, moderni profesor, da postane jedna tema o kojoj se priča, o kojoj je ok reći treneru, kolegi, daj dođi malo kod mene pa mi daj feedback, daj mi gledaj malo, daj mi feedback, a ne kao što je, neću reći praksa, ali nisam čula još da se pozivaju profesori, učitelji ili treneri, daj dođi kod mene iz straha, ne znam, da se ne ukrade materijal, da se ne snimi, da se nešto vidi pa onda trači sa strane. Dakle, ono što je moja želja bila kad sam smislila edukaciju i kad sam napisala ovaj priručnik i kad sad pričam s vama ovdje, je da pričamo o trenerstvu, da se dajemo povratne informacije. Pardon, lektor, povratne obavijesti. Da rastemo, da se preispitujemo, da se igramo, jer niko ne želi edukaciju na PPT. To niko ne želi, to je dosadno. Trebamo se igrati. Odrasli se vole igrati više nego djeca. Moj muž mi zna reći, kako ti bilo posao, super, opet smo se igrali. Kaže on, dobro. Svašta kaže, ne smijem sam reći snimati. Pozdrav Hrvaju!
Uglavnom, velika mi je čast biti ovdje pred vama, zbog toga što ste vi ti koji ste izdvojili vaše vrijeme da dođete ovdje da popričamo malo o trenerstvu, o tome ko je trener u ovo doba kada štrajkaju zapravo ovi formalni. Jer je došlo vrijeme da se traži način učenja koji je slobodan, koji svakom polazniku daje ono što on treba, koji ne ukalupljuje i koji je zabavan, koji uključuje moderna uporišta neurobiologije i ostalih svih znanstvenih grana i da se svi zajedno igramo. Ono što bih još htjela reći, dok ću sad imam priliku, jer neću više imati priliku, je da sam jako zahvalna, ali sa velikim Z sam zahvalna, jer od mojih početaka, sjećam se jednog svog početka, jednog polaznika koji je pružao otpor i on je isto u prostoriji i muško i neću vam reći ko je. Prvo je pružao otpor, a nakon godina i godina, evo ga sad smo jako bliski prijatelji i kad gledam retrospektivno, on je bio jedan od mojih najvećih učitelja kad me je izazivao, kad mi je davao povratnu informaciju, kad me je provocirao, kad mi se zahvaljivao, pa nakon edukacije donio čokoladu jer ja sam njegova najdraža trenerica. To su stvari koje ja želim nastaviti dalje raditi u životu. Dakle, raditi, kao što je Dijana rekla, krvavo, živo, raditi s ljudima, obučavati ljude koji rade s ljudima, to mi je zabavno. I zato vam hvala što ste ovdje došli da mi pomognete ispričati moju priču. I veliko hvala cijeloj ekipi koja iz režije, bez koje to ne bi bilo moguće, poglavito Marijani i Dijani, koji su me bodrili, gurali, jer inače ne bi bilo promocije da njih nije bilo. Ja sam, dobro, ja sam napisala to, pa eto, to sam ja htjela i tako. Ali bitno je da se malo priča o tome. Alex i Tena, koji su mi puno pomagali u pripremi cijele ove priče, bezrezervno, radno vrijeme nije pojam, nisam vam to rekla. Cijelom mom back office-u doma, koji se samo izmjenjivao u čuvanju moje 9-mjesečne curice. Tako da, ja ću sad ovdje stati i htjela bih dati riječ alumnima. Dakle, među vama ima jako puno polaznika ili škole trenera ili škole coacheva i voljela bih da čujete iz njihovih usta, a to su ljudi koji zaista iskreno pričaju, što su oni dobili, kako to izgleda, kako izgledaju te edukacije. Pa bih molila da mi se javi gdje je, evo je, HR menadžerica.